ingabo zidasanzwe z'igihugu cy'Ububiligi mu makuru twamaze kumenya nuko abasirikare b'igihugu cy'Ububiligi batangiye kwikusanya ku buryo bukomeye cyane ndetse no kurundanya bimwe mu bikoresho byabo. Mu makuru dufite nuko abasirikare b'igihugu cy'Ububiligi bashobora kuba bagiye kuva ku butaka bwa Kongo bagasubira mu gihugu cyabo. Bimwe mu bintu ngo barimo barakora mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, dore yuko amakuru ari kuvuga yuko umukuru w'igihugu cya Kongo Antoine Tshisekedi Tshilombo nawe ashobora kuba atazi ibijyanye n'uko abasirikare b'igihugu cy'Ububiligi bagiye kuva ku butaka bwa Kongo. Ibi kandi bimenyekanye nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitegetse igihugu cy'Ububiligi gukura abasirikare babo ku butaka bwa Kongo ndetse n'ibikoresho byabo. Mu makuru yandi kandi twamaze kumenya tugiye gutotora akantu ku kandi, impamvu nyamukuru yatumye abasirikare b'igihugu cy'Ububiligi batangira kwitegura bareba ukuntu bava ku butaka bw'igihugu cya Kongo ari ibijyanye na bimwe mu bitero bikomeye cyane bakorewe n'umutwe wa M23 ndetse na bimwe mu bikoresho byabo by'intambara n'abasirikare babo, bamwe bishwe na M23, ibindi bikoresho byabo bigafatwa na M23. Mu yandi makuru yandi kandi tugomba gutotora akantu ku kandi, ibi ngibi byamaze kumenyekana, ni zimwe muri maneko zavuye i Kinshasa zoherezwa mu mujyi wa Goma. M23 intare za Sarambwe, amakuru yamaze kumenyekana yuko M23 yamaze guta muri yombi izi maneko zatumwe na Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ni maneko zigera kuri enye ibijyanye n'izi nasi za Kinshasa. Izi nasi zamaze gufatwa na M23, turaje tubigaruka akantu ku kandi. Mu yandi makuru kandi agezweho tugomba kugarukaho ahangaha kuri Mba TV Rwanda, ni ibijyanye n'uyu mudepite. Uyu mudepite mwagiye mwumva ibye, uyu mudepite Ndayishimiye, uyu mudepite woherejwe ku mirongo y'urugamba. Mu makuru twamaze kumenya nuko uyu mudepite yamaze guta umutwe ku buryo bukomeye cyane ndetse kandi agata abarwanyi ba Wazalendo ku mirongo y'urugamba, nyuma y'uko intare za Sarambwe zimuhushije inshuro zirenga enye. Uyu mudepite akaba yamaze gufata icyemezo cyo kongera kwisubirira Kinshasa. Ibyo nabyo tugomba kubitotora akantu ku kandi. Ku mirongo y'urugamba ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Umutwe wa M23 mu makuru twamaze kumenya ndetse twamaze no gutohoza, M23 yamaze kwica abawazarendo barenga 300. Ni nyuma y'uko ibakoreye ambushi iteye ubwoba, ni nyuma y'uko M23 ibakoreye ambushi iteye ubwoba ahangaha za Rugezi. Bityo rero abawazarendo barenga 300 ndetse na komanda wabo bakaba baguye muri ambushi ya M23. Mu makuru twamaze gutohoza nuko abawazarendo bari bagiye kugaba ibitero kuri M23 bakaza kugwa muri ambushi ya M23. Ibyo byose ndaje mbigaruka akantu ku kandi. Icyo musabwa ni ugutera agatebe mwaza tugatotora akantu ku kandi. Yes, dukomeje gukunda uburyo umukomeje gukunda amakuru yacu. Turagarutse nanone ndi muri studio za Mba TV Rwanda, aho tugiye kurebera hamwe uko ibintu bihagaze ku mirongo y'urugamba. Ariko ndi kumwe n'umunyamakuru wa Mba TV Rwanda, Bwana Jean Ngwaye ikaze. Urakoze cyane kumpa ikaze kuri Mba TV Rwanda. Yego Bwana Jean, dukubita tubangura, wabonye yuko nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuze yuko Ababiligi bagomba kuva ku butaka bwa Kongo. Mu makuru twamaze gutohoza ndetse kandi twamaze kugenda rwose dutera icyumvirizo ku butaka bwa Kongo, nuko abasirikare b'igihugu cy'Ububiligi batangiye kwikusanya mu buryo buteye ubwoba, mu buryo bw'ibanga riteye ubwoba, kugira ngo barebe yuko ngo bava ku butaka bwa Kongo. Yego, niko amakuru arimo aragenda avugwa, niko mu by'ukuri mboni za Mba TV Rwanda zagiye zitubwira nyuma y'uko Amerika itangaje yuko mu by'ukuri abasirikare b'Ababiligi bagomba guhambira utwabo bakava muri Kongo. Kabone n'ubwo Ububiligi bwatangiye kwitatsa buvuga yuko uretse abasirikare 6 Ububiligi bwemeye bonyine ngo bagiye gutanga imyitozo ku gisirikare cya Kongo, ariko amakuru ahari nuko hari abasirikare benshi kandi ngo batangiye kwikusanya mu rwego rwo kugira ngo bahunge igitutu cya Amerika
ku butaka bwa Kongo. Yego, uko niko ibintu bimeze ara ku butaka bwa Kongo, ariko navuga ni igihugu cy'Ububiligi ndetse n'abasirikare babo ntabwo uru rugendo rwabahiriye, nyuma y'uko byamaze kumenyekana y'uko batangiye kwikusanya bucece kugira ngo barebe ukuntu bakura ibikoresho byabo ndetse nabo bakava ku butaka bwa Kongo. Dore yuko amakuru ari no kuvuga yuko igihugu cy'Ububiligi cyavuze kiti abasirikare bacu nibaramuka bakomeje kuguma ku butaka bwa Kongo, byanze bikunze bashobora kuzanyuzwa ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, ubwo ndavuga mu Rwanda, basubira mu gihugu cyabo. Bimwe mu bintu biri no kuvugwa yuko ari nayo mpamvu ikomeye cyane, bimwe mu bintu biri kuvugwa yuko ariyo mpamvu ikomeye cyane igiye gutuma igihugu cy'Ububiligi gikura abasirikare babo ku butaka bwa Kongo, ariko bakabikora mu ibanga rikomeye cyane. Ntabwo bashaka yuko hari igitangazamakuru na kimwe kimenye ibijyanye n'uko bagiye gukura abasirikare babo ndetse n'ibikoresho byabo ku butaka bwa Kongo. Yego, ababirigi baba batsinzwe kabiri, kubera ko ubwa mbere baba batsinzwe na M23, nako nanavuga yuko ari inshuro eshatu baba batsinzwe na M23, bakongera bagatsindwa n'inzira ya diplomasi hagati y'Ububiligi ndetse n'u Rwanda, ariko nanone bakongera bagatsindwa mu by'ukuri banyuzwa ku mupaka w'u Rwanda. Niyo mpamvu bivugwa yuko mu by'ukuri ababirigi batangiye kwishisha kuba M23 yabafatira hariya hanyuma ikabacisha mu Rwanda mu gihe cyose mu by'ukuri ababirigi bo badashaka kugaragara batsinzwe imbere ya M23 ndetse n'imbere y'igihugu cy'u Rwanda. Yego, uko niko ibintu bihagaze ku ruhande rw'abasirikare b'igihugu cy'Ububiligi. Gusa andi makuru akanavuga yuko impamvu nyamukuru ikomeje gutuma igihugu cy'Ububiligi gikusanya ku buryo bw'ibanga abasirikare babo ndetse n'ibikoresho byabo, indi mpamvu iri kuvugwa yuko ari igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisohoye itangazo risaba igihugu cy'Ububiligi gukura abasirikare bafite ku butaka bwa Kongo. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, ni ibijyanye n'abasirikare 8 b'igihugu cy'Ububiligi bamaze kugwa mu mirwano ndetse na bimwe mu bikoresho byabo bigezweho by'intambara, imwe mu modoka yabo iyobora drone. Mu makuru dukesha zimwe mu mboni zacu zamaze kwemeza yuko iyo modoka yamaze kujya mu biganza by'umutwe wa M23. Bwana Janti itwihuta, reka tujye mu mujyi wa Goma. Nyuma yuko M23 ifunguye banki hariya mu mujyi wa Goma, mu makuru twamaze kumenya ndetse kandi tunakesha imboni zacu hariya rwose muri M23, wabonye yuko i Goma hamaze gufatwa maneko zavuye Kinshasa. Ni zimwe muri maneko ngo zoherejwe hariya Kinshasa mu rwego rwo kujya batanga amakuru ya buri kantu kose, ndetse ngo banahabwa zimwe muri telefone zigezweho. Zimwe muri telefone izi maneko zakoreshaga zifata amashusho ndetse n'amafoto bakayohereza i Kinshasa mu rwego rwo gutanga amakuru y'uburyo ibintu bimeze hariya i Goma. Nibyo koko, aba bagabo 4 bahuye n'uruva gusenya nyuma yo gufatwa na M23, bibwira yuko ibyo bakoraga babikora rwihishwa, ariko ntago byaje kubahira nyuma yuko M23 ibacakiye kandi koko igasanga mu by'ukuri ako kazi bakarimo, dore yuko banabyiyemerera. Ni igisebo gikomeye cyane kugeza aka kanya aba bamaneko ba Kinshasa bamaze kugwa mu maboko ya M23. Yego, aba bamaneko rero Bwana Janti bakaba bamaze gufatwa. Ikindi kandi bakaba bafatanwe bimwe mu bimenyetso kuko bigaragaza yuko ari maneko za Kinshasa. Ikindi kandi bakaba babyemeye. Ikindi kandi mu matelefone yabo mu by'ukuri ngo bagiye bumvirizwa ku buryo bukomeye cyane n'umutwe wa M23. Bimwe mu bimenyetso bafatanwe bikaba bishimangira yuko mu by'ukuri izi maneko za Kinshasa zatumwe na Antoine Kisekedi Chilombo. Bwana Janti twihurukanse, wabonye yuko umwe mu badepite uherutse koherezwa na Leta ya Kinshasa, wabonye yuko uyu mudepite Ndayishimiye ngo yikuye mu mirwano ku buryo bukomeye cyane, ndetse kandi akanata aba wazarendo ku mirongo y'urugamba. Mu makuru dufite kugeza aka kanya nuko uyu mudepite rwose ngo arimo arirukanka ku buryo bukomeye cyane, ndetse kandi yamaze gufata urugendo rumusubiza i Kinshasa. Yagaragaje yuko adashoboye guhangana na M23 bitewe
n'uburemere n'ingufu M23 irimo iragaragaza ku murongo w'urugamba. Bityo rero abona nta ntsinzi azakurayo, ahitamo gusubira i Kinshasa. Aravuga ati aho kugwa mu mutego wa M23 ndaje ngende ndebane amaso ku maso na Felix Tshisekedi, ibyo tuzavugana ni njyewe ubizi, ariko singiye kwicwa na M23. Bwana Jean, turavuga uti ngo agende arebane na Tshisekedi, ntabwo bikunda kubera ko turabizi neza yuko umuntu uvuye ku rugamba, umuntu wikuye ku rugamba, muri buriya buryo hari igihano ahabwa na leta ya Kinshasa. Bityo rero amategeko aravuga yuko uyu mugabo naramuka ageze Kinshasa agomba kuza kwicwa ku buryo bukomeye cyane, dore yuko nawe yamaze guhunga urugamba. Ikindi kandi cyatumye uyu mugabo ahunga cyangwa yikura ku mirongo y'urugamba ni ibijyanye n'uburyo ngo M23 yari imaze kumuhusha inshuro 3. Aravuga uti ibi bintu bambwiye cyangwa nakundaga kureba ku matelefone n'amateleviziyo, ati ibi bintu biri seriye, biba ngombwa yuko mu by'ukuri ataba wazalendo. Gusa amakuru aranavuga yuko uyu mugabo yagiye ajyanye amwe mu mafaranga yari yarahawe na Tshisekedi mu rwego rwo kugira ngo ayo mafaranga amotive aba wazalendo. Bityo rero amakuru ari kuvuga yuko uyu mugabo ibi byose yabitwaye ndetse kandi akanikura ku mirongo y'urugamba. Ni nako nanone bimeze yuko nyuma yo kugenda k'uyu mugabo abawazalendo nabo bahise bacika intege, bivuze ngo n'ubundi intambara ntabwo iri bukomeze, intambara igiye guhagarara, abawazalendo bari busubira inyuma kubera ko uwabateraga akanyabugabo byarangiye n'ubundi ahambirana n'utwo yari yazanye twose. Bityo rero mu byatumaga abawazalendo babona ingufu zo kurwana bazibuze, bagiye gukoresha ya tekinike ni kibuno mpamaguru. Yego, ibyo nibyo tugomba kwitega kuri aba wazalendo. Mu by'ukuri bari bamaze iminsi basa nkaho bazuye umugara bitewe n'ingufu ndetse n'aya mafaranga yari yahawe uyu mugabo Ndayishimiye, bikaba byaje kurangira abataye ku mirongo y'urugamba. Bwana Jean, dusoza ariko dusoreza kuri amwe mu makuru navuga yuko ateye ubwoba. Ni abawazalendo baguye ahangaha za Rugezi, abawazalendo bagera kuri 300 ndetse na komanda wabo akaza kwicwa ku buryo bukomeye cyane. Ni nyuma yuko baguye muri ambushi ya M23. Yego, ngo uburyo rero byagenze ngo nuko abawazalendo nyuma yo kwataka M23 twirwaneho babateze ambushi barwana nabo, ndetse ngo baza no kwicamo umukomanda wabo. Noneho ngo ikintu cyatumye aba bawazalendo bapfa ari benshi cyane, nyuma yo gupfa k'umukomanda wabo ngo bagiye baza bashaka gutwara umurambo wa komanda wabo. Uko baje babarasa, mu by'ukuri biragenda birazamuka, imibare yabo iragenda iriyongera igera ku bawazalendo barenga 300. Kugeza ubu ngubu niyo mibare dufite dukesha bamwe mu mboni zacu bari kuri tere. Bwana munyamakuru, yego, uko niko ibintu bimeze ku mirongo y'urugamba. Ari nako kandi ikintu cyitwa wazalendo gikomeje guhura n'ikimbwa yahuriye ku mugezi. Ubwo ndi kuvuga ku bijyanye no guhangana na M23. Reka dusoreze ibijyanye n'amakuru yacu ahangaha Bwana Jean. Yego, reka dusoze ariko nanone tunibutsa abakunzi bacu yuko bagomba gukora subscribe, bagakora like, share ndetse na comment. Turabakunda cyane kandi tuzirikana urukundo mudukunda. Akaryoshye nigahora mwitama. Ciao ciao.